Sa miaging video, nakatun kamo sa paglitok sa tingog sa mga letra nga A ug M. Mahimo ba nga imo kining litukon? Husto. Ang tingog sa A kay A ug ang tingog sa M kay Sige, praktisa sa pagbasa kini nga mga silaba ug pulong. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Am, 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 am. Am, 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 am. Mama, ama, mam. Ang mama, ang ama. Am-am, ang mama, ama. Karon, magtuon na pud kita og laing letra sa atong alpabeto sa Binisayang sinugbuanon. Ang letra nga T. Mao kana ang tingog sa letra nga T. Apan, kung ang letra nga T aduna nay katupad nga laing letra, lito ka kini pinaagi lamang sa pagpaak og hinay sa tumoy sa imong dila. Mga butang nga nagsugod sa tingog nga T. Talong. Tinidor. Tuba. Tigib. Tubig. Tubo. Ingon ini ang pagsulat sa letra nga T. Pagkuha og papel, sulati sa imong ngalan ang unang linya sa ibabaw. Sunduga pagsulat ang letra nga anaa sa ubos. Puna ang imong papel. Pagkahuman, kuhai kini og hulagway ug ipadala sa messenger sa imong maestra. Pagkat-on sa pagbasa, lituka ang matag letra nga anaa sa ubos ug isumpay ang ilang matag tingog aron mabasa nimo ang matag silaba ug ang matag silaba ngadto sa pulong. T, a, ta. T, a, ta, tata. At, 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 tata, tata, ata, ata, mata, mata, tama, tama, tam, tam, mat, mat. Pagbansay-bansay. Mata, tama, tatama, ata, tam, mam, mat, tat, tam-tam, mat-mat. Ang, si, ni, ang mata,
ang tama, ang tatama, ang ata, si Tam, si Ma'am, si Tamtam, si Matmat, ni Tamtam, ni Matmat, ni Tam, ni Mat. Magbansay-bansay ta pag-ayo. Ang ata ni Mama. Tamtam, ang ata ni Mama. Mama, ang mata ni Tamtam ata. Ata, ang mata ni Tamtam matmat.